Abagera ku gihumbi b'Abanya-Israeli bamaze kubura ubuzima, abandi 2700 ni inkomere. Abarenga 150 bagizwe imbohe n'abarwanyi ba Hamas. Abarenga gato miliyoni 2.3 z'abaturage ba Gaza, abagera kuri 900 muri bo bamaze kwicwa. 2500 ni inkomere zitari buze kubona n'ubutabazi bw'ibanze. Nta muriro, nta mazi, kongera kurya ni umugani muremure wabarwa n'uwasimbutse misile ibihumbi ziri kugabwa ku gace ka Gaza n'Abanya-Israeli. Nta n'ubundi butabazi ubwo aribwo bwose buri bizo kongera kuboneka kuri aba baturage bafungiye muri gereza ngari. Ndayitegereza kuko ubu tuvugana agace ka Gaza kagoswe n'ingabo za Israeli, utitanukanye na Hamas nta kundi uwarahinduka umuyonga. Ese urwango rwa Israeli na Palestine rukomoka kuki? Ni iki cyahagarika intambara ifite imibare gutumbagira gutya? Kurikira. Ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo ujye ubona n'ibindi biganiro byacu. Nyuteze amatwi, ndi Aime Confiance. Baye kaze mu kiganiro cyanyu. Mu gutangira iki kiganiro cyanyu kandi ari nicyo cyacu, turatangira mu myaka 2000 itambutse. Mbere yo gusubira muri iyo myaka yose, ndagira ngo nkwibutse yuko Abanya-Israeli n'Abanya-Palestine ari ubwoko bubiri bufite amahame bagenderaho kandi akomeye bwubaha mu bijyanye n'imyizerere, aho Abanya-Israeli bafite idini yabo ya Judaisme naho Abanya-Palestine bakagira idini yabo ya Islam. Abahanga mu mateka bavuga ko ubwoko bwombi bukomoka ku muntu umwe ari we wiswe sekuruza w'amahanga mu nyandiko za Bibiliya, Abraham. Mu gusobanura ibi benshi bita amayobera, abahanga mu mateka babishingira ku nkuru ziboneka muri Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro. Bibiliya ivuga ko umugabo witwaga Abrahamu akaba umugabo wamaze igihe kirekire yarabuze urubyaro, we n'umugore we Sara. Abrahamu yaje kuryamana n'umuja we ku gitekerezo yagiriwe n'umugore we Sara, nk'uburyo bwashobokaga ako kanya bwo kuba babona umwana. Nubwo kitari igitekerezo cyiza, ariko Abrahamu yaragikurikije, aryamana n'umuja we umunyagiputakazi witwaga Hagari, babyarana n'umwana w'umuhungu bamwita Ishmaeli. Bidacekera, Sara wa mugore wa Abrahamu nawe yaje kubyara umwana bamwita Isaka. Aba bana bombi bivugwa ko ari bo soko cyangwa se inkomoko iyo bwoko bubiri ari bwo Israeli ndetse na Palestine. Ubutaka bwa Palestine n'ubutaka bwa Israeli byose hamwe n'ubutaka bwahoze ari bumwe, gusa bukaza kwibasirwa n'intambara zitandukanye, ndetse uwatsindaga agahita higarurira. Mbere y'umwaka wa 1956 ubwo Ottoman bigaruriraga aka gace, Abaperesi bari barahatsindiye. Higeze kuyoborwa kandi n'ubundi bwami butandukanye burimo nk'ubwami bw'Aba-Egypti, Abagiriki, Abaseljaks, Aba-Crusaders, Abaroma, kugeza no ku Ba-Ottoman aribo bigarurira aka gace mu mwaka wa 1956. Akaba ari nabo bise ubutaka Palestine. Amateka avuga ko mbere y'uko ubutaka butwarwa n'Aba-Ottoman bugahita buhabwa izina rya Palestine, yewe na mbere y'izo ntambara zose twavugaga haruguru, bivugwa ko ubutaka bwari butuwe n'Abayahudi batuye batekanye, bakaza gukomwa mu nkokora n'intambara zitandukanye zagiye zibibasira, hari muri zo twavuze hejuru. Bivugwa ko ubwizi intambara zagabwaga kuri ubu bwoko bukunze gutazirwa ubwoko bw'Imana ngo bwakwimishwaro bakwira mu Burayi bwose, bagenda batandukana mu bice bitandukanye by'Uburayi. Aho Abayahudi bagiraga hose barirondaga, bakabaho kwabo, bagagura kwabo, bagashyingirana hagati yabo n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko byatumaga ntawe ivanga mu bwoko bwabo. Hamwe n'umugisha bagiraga, dore ko n'inkuru zo muri Bibiliya zivuga ko ubwoko bw'Imana bwagendanaga n'Imana yabo. Abayahudi cyangwa se Abayisiraheli bagiye bagira umugisha mu byo bakoraga, bagakora bagahirwa, bagatungayo bakanatunganirwa, yewe no kurusha ba nyiri igihugu babaga bahungiyemo. Ibyaje gutanga isura itari nziza, yewe benshi batangira kwanga ubu bwoko mu Burayi. Urwango rurakongezwa rugera henshi mu Burayi. Umusaruro w'urwango rukabije bangaga Abayahudi waje kuba jenoside yakorewe Abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi yose, abarenga miliyoni 6 bahaburira ubuzima. Umwaka w'1880 Abayahudi batandukanye bari mu bice bitandukanye byiganjemo Burayi batangiye gutahuka, aho hakaba hari mu gihugu cya Palestine cyari ku ngoma y'Aba-Ottoman. Mu mwaka w'1914 kuri ubwo butaka bwa Palestine y'icyo gihe hari hamaze kugira Abayahudi bagera ku 75,000 batahuka muri gakondo yabo. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi, iki gihugu cyari cyarigaruriwe n'Aba-Ottoman cyaje gutsindwa n'Abongereza, batangira kukiyobora kuvugwa. Mu mwaka w'1922 ubwami bw'Abongereza bwatangiye gushishikariza Abayahudi batagiraga igihugu gutaha muri Palestine.
babitaga ubutaka bw'isezerano bwabo. Ubwo urugendo rwo gutahuka kw'abayahudi rwari rurimbanije, intambara y'isi ya kabiri yahise itangira. Abarenga miliyoni 6 z'abayahudi barishwe muri jenoside yakorewe abayahudi. Mu mwaka w'1947 umuryango w'abibumbye warateranye wiga ku kibazo cy'abayahudi, hagenzurwa inkomoko yabo. Bigaragara ko bakomoka Kanani, ariyo Palestine y'icyo gihe. Uyu muryango wafashe umwanzuro wo gushakira abayahudi igihugu nabo bakagira aho gutura. Umuryango w'abibumbye wahisemo gufata Palestine ikagabanyamo kabiri, igice kimwe kikaba icy'Abisirayeli, ikindi kikaba icya Palestine. Ibi byabaye inkuru nziza abayahudi bari bumvise ikomeye mu matwi yabo. Gusa ku rundi ruhande, iyi niyo nkuru mbi ya mbere Abarabu bari bumvise mu matwi yabo, by'umwihariko ko bari basanzwe batuye mu gace ka Palestine. Tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1948 nibwo Isirayeli yemejwe nk'igihugu cyigenzura mu buryo bwuzuye 100%, ndetse n'ibendera ryacyo riramanikwa. Maze David Ben-Gurion atorerwa kuba minisitiri w'intebe wa mbere w'iki gihugu. Ibi byabaye nko gukoza agati mu ntozi ku bihumbi by'Abarabu bikikije Isirayeli kubona abayahudi bahabwa ubutaka bagahita banemenwa nk'igihugu ku mugaragaro, mu gihe Palestine yari imaze imyaka myinshi ituye aho ngaho yari iteremerwa kubaho nk'igihugu cyigenzura 100%. Isirayeli yatangiye intambara n'ibindi bihugu by'ibituranyi birimo nka Misiri, Libani, Iraq, Yemen, Saudi Arabia kubera imyitozo y'iswi idahagije ndetse n'ibikoresho by'intambara bitajyanye n'igihe ugereranyije n'iby'abayahudi. Abarabu baje gutsindwa muri iyi ntambara, ariko bivugwa ko nanone harimo imbaraga zikomeye zo mu burengerazuba bw'isi zafashije Isirayeli gutsinda intambara yahanganagamo n'ibindi bihugu by'Abarabu. Ibyo wa mugani uwo bahaye butamwa yarangiza nawe agahindukira akaniyongeraho ngenda. Ubanza atari iby'inaha gusa, nyuma y'uko Isirayeli hawe ubutaka bwo guturaho ntabwo yanyuzwe habe na gato, ari nabyo byarushijeho kuzamura umujinya w'Abarabu. Isirayeli yaje kwigabiza ubutaka bw'Abarabu by'umwihariko bw'Abanyapalestine, itwara ubungana 70% uteranyije n'ubwo yari yarahawe na Loni. Abanyapalestine basigara batuye kuri 30% by'ubuso bwari bugize igihugu cyabo. Ibi byabaye nk'agasuzuguro gakomeye cyane k'abayahudi, kugeza n'ubwo bigabiza ubutaka bwiyongera kubwo bari barahawe na Loni. Izi ntambara Isirayeli yashoje igenda yiyomekaho ibindi bice, ni intambara zakuye ibihumbi byinshi by'Abanyapalestine mu byabo. Benshi bahungira mu mahanga ya kure, abatabishoboye bahungira mu gace ka West Bank, abandi bahungira mu gace ka Gaza, ari nako gace kibasiwe cyane n'ibitero bya Isirayeli. Mu mwaka w'1964 Abanyapalestine bari barahunze intambara za Isirayeli, bashinze ikiswe Palestine Liberation Organization, organization yateguraga uburyo nabo basubira iwabo bakongera bakubaka igihugu cyabo. Mu mwaka w'1967 Abanyapalestine bafatanyije n'ibindi bihugu by'Abarabu b'abaturanyi batangiye intambara y'iminsi 6 ku gihugu cya Isirayeli. Palestine igenda yisubiza amwe mu matware yari yarambuwe na Isirayeli. Umwaka w'1947 ni umwaka w'igisobanuro cy'intambara ikomeye hagati y'Abayahudi n'Abarabu ba Palestine, ndetse ku mpande zombi batakaza abantu benshi cyane, abandi baba inkomere z'intambara. Nyuma y'intambara ibihugu byombi byafashe umwanzuro wo gusinyana amasezerano y'amahoro bishyirwa mu ngiro mu mwaka w'1993 n'umwaka w'1995. Nyuma y'aya masezerano Abanyayisirayeli bakomeje gutahuka muri gakondo yabo, ndetse ubwingiro bw'abatahukaga bugenda bwikuba uko ababiyongeraga batahuka. Ni nako bakeneraga ubutaka bwo guturaho no gukoreraho ibikorwa byabo bya buri munsi muri gakondo yabo. Ibi byaje gutuma ari ubundi butaka bw'Abanyapalestine bukomeza gutwarwa, bitangira kuzamura umwuka mubi hagati mu Banyapalestine. Mu mpera z'umwaka w'2002 Ariel Sharon witeguraga kuba minisitiri w'intebe wa Isirayeli yagiye gusura umusigiti wa Al-Aqsa uherereye mu mujyi wa Yerusalemu, umujyi wari uri mu maboko ya Loni. Ukaba umujyi wari usobanuye byinshi ku Bayahudi kuko ariho Salomo yubatse urusengero rw'Imana, ariko kandi ukanagira ubusobanuro bugari ku Banyapalestine kuko ariho intumwa y'Imana Muhammad yazamukiye ajya mu ijuru. Hakaba kandi hari umusigiti wari ukomeye cyane. Ariel Sharon gusura uyu musigiti byabaye ikimenyetso cy'agasumburutso karenze cyane kuba agasuzuguro mu maso y'Abanyapalestine. Bibaza ukuntu umukafiri nk'uwo yakandagira ku musigiti ngo aje kuwusura. Intambara yahise itangira imara imyaka hafi 5 kugeza mu mwaka wa 2005. Nyuma y'umwaka umwe Palestine ivuye mu ntambara na Isirayeli, habayeho amatora y'uwayobora Palestine. Hamas iri bishyaka rishya ritsinze amatora rihita ritangira kuyobora Palestine kuva ubwo.
Hamas ni ishyaka ryayoboye Palestine kuva mu mwaka wa 2006. Mw'imbere mu gihugu ni ishyaka no mu nshuti z'abanyapalestine, ariko mu maso y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bashinja Hamas ku mutwe w'iterabwoba aho kuba ishyaka mu yandi. Ibi bakabikomora ku byemezo Hamas ifata mu gihe babona byakomeye. Ngo mu gihe igihugu cyugarijwe, abayobozi ba Hamas ntibatinya kubwira abanyapalestine kwambara ibisasu bakajya kwiturikiriza mu Bayahudi. Hitabajwe imbaraga nyinshi, hakozwe inama nyinshi, byose bigamije guhuza izi mpande zombi, ariko bifata ubusa, dore ko benshi mu bitabiraga bino biganiro bashinjwaga kubogamira ku ruhande rwa Israel. Tariki 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2023 saa 12 za mu gitondo ku isaha Tel Aviv muri Israel, nibwo abarwanyi ba Hamas banyuze mu kirere, ku mazi ndetse no ku butaka batatse igihugu cya Israel, bica benshi, abandi bagirwa imbohe. Mu gutangira bagabye igitero kuri Israel bakoresheje ibisasu binyura mu kirere. Abanya-Israel bawugiye mu gushaka icyo babikoraho, abandi barwanyi ba Hamas benshi kandi biteguye baca ku butaka binjira muri Israel bamenye urukuta rwa Israel. Saa moya z'amanywa bivugwa ko aba barwanyi ba Hamas bari bamaze kwinjira mu gihugu cya Israel, bico bahuye nawe wese, abandi bakabashimuta. Abarenga 150 barimo Abayahudi, Abadage, Abanyamerika ndetse n'abandi benshi batandukanye bakaba barashimuswe na Hamas. Ubwo iki gitero cyari kimaze kugabwa kuri Israel, Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko ari ubwa mbere Israel ihuye n'igikuba nk'iki, ariko anavuga ko ari ubwa nyuma kuko atazatuma byongera kuba ukundi. Atangaza ko ubu Israel yinjiye mu ntambara byeruye kandi ko bagomba gutsinda iyi ntambara yashojwe na Palestine. Nubwo Israel ikomeye mu buryo bwa gisirikare ndetse n'ubundi buryo bwose kurusha Palestine, ariko ibihugu byinshi by'Abarabu birangajwe imbere na Irani byiteguye kurwanirira Palestine muri iyi ntambara budasize n'Uburusiya. Ni mu gihe Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa n'ubumwe bw'Uburayi bigaragaza amarenga yo kuba bakwinjira muri iyi ntambara ku ruhande rwa Israel. Mu gihe twateguraga iyi nkuru, abarenga 1000 b'abanya-Israel bari bamaze kubura ubuzima, 2700 babaye inkomere. Mu gace ka Gaza abarenga 900 bari bamaze kubura ubuzima, 2500 bari babaye inkomere z'intambara. Ni intambara ifite imibare iri gutumbagira cyane ku buryo nahamya ko iyi nkuru ikugezeho imibare itarahinduka. Ese iyi ntambara izarangira bigenze bite? Nanjye ntago mbizi. Ndagushimiye wewe wabanye natwe, tuzakomeza kubagezaho amakuru agezweho mu nguni zose tubasha kugeramo. Gukora subscribe ni inyunganizi z'ubugeneye ibikorwa byacu. Nge wumvaga ndi Aime Confiance. Bella ciao.